Shokia gatho ni undu uguo twakinyitana na Sophia Said na mwe mwiroreri wa Gikuyu TV thenge ndu guthina mbere tunyitete mbaru tugukinyia haha muthenya wa mothe uguo tuga ni mururi wa Mugikuyu na gathina mbere kumwendera ihinda riri muthiete na mbere ni kuhinga gwetagwo fasting kinya riria mugagikiona mweri na ujirire tukienda kumwendera thiguku tuliugaga ati ndino kinya kambirie kubundithia nani kidogo ukaera mundu Idi Mubarak. Idi Mubarak ni acokagia? Ni acokagia. Akauga atia? Minal faizin minal aidin. Ate? Okera? Minal faizin. Minal faizin? Minal faizin ama minal aidin. Minal faizin minal aidin. Nda ngita? Niyo tigeti. Ohanini. Thank you. Reke tugicemania nake mwiroreri witu muthenya wa Sunday tugithoma uhoro mangi na Sophia Said. No ni ndire kundu thiete kuraihu Sophia. Ndirenda twatigira kijana etagwo Ken Maina the boxer. Ni boxer ni tuku. Kaya kirwaga boxing. Ni tuku tungi tukoragwo turiho. Twadwaya. Nikucoka na tafarira ya nishumbura na guku kwa Gikuyu TV tutikionane na jio wathi newsroom maundu mawili matatu so ni thengio mwiroreri witu na ndukehere hau. Asante sana, inshallah Mungu akitujalia akikujalia na mimi anijalie tutoe siku ya Jumapili inshallah. Ahlan wa sahlan.